Reka twongere tubasuhuze kandi tubahe ikaze bakunzi bacu ba Deep News TV. Twizere ko umeze neza cyane mu bice byose muherereyemo bigiye bitandukanye. Tugeze rero mu mwanya tuba tuje kubagezaho amakuru aba arimo aragenda acicikana hirya no hino ku isi. Mu nkundire tuze kuza kugaruka kuri iyi nkuru, aho polisi y'u Rwanda yarashe ukekwaho ubwicanyi n'ubujura washatse gutoroka ubutabera. Polisi y'u Rwanda mu ntara y'Iburasirazuba yatangaje ko yarashe uwitwa Dukuzumuremyi Eric wakekwagaho ubujura no kwica umumotari wakoreraga mu karere ka Kirehe. Uyu witwa Dukuzumuremyi yarashwe mu gitondo cyo kuwa 7 Mutarama 2025 nyuma yo kwiruka ashaka gutoroka. Abapolisi bari bamuherekeje ngo ajye kwerekana aho yagiye ahisha ibyo yibye abantu mu bihe bigiye bitandukanye. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburasirazuba CP Hamdan Twizeyimana yabwiye itangazamakuru ko uwarashwe yabanje kwica umumotari mu karere ka Kirehe kanamwiba moto hanyuma aracika. Ati yari umujura wiba akica, yabikoraga hirya no hino hatandukanye ariko by'umwihariko mu karere ka Kirehe. Ejo bundi rero mu ijoro rya tariki ya 2 Mutarama 2026 yateze umumotari amwambura moto aranamwica. Ku bufatanye n'abaturage polisi yahise itangira kumushakisha, tuza kumubona muri iki gitondo rero nibwo yari yagiye kwerekana bimwe mu bikoresho agenda yiba hirya no hino aho agenda abibika. Ageze mu nzira ariruka ashaka gucika, polisi iramurasa ahita yitaba Imana. Makuru kandi avuga ko uwakekwagaho icyaha yafatiwe mu karere ka Nyagatare. CP Twizeyimana yasabye abafite ingeso yo kwiba iby'abandi kubireka kuko inzego z'umutekano ziri maso kandi ubujura ari icyaha gihanwa n'amategeko y'u Rwanda. Bakunzi bacu rero ba Deep News TV, mu nkundire dusoreze hano n'izi breaking news tuba ziba zigezweho aka kanya. Mureba hano handitse ijambo subscribe kugira ngo mujye mu bambere mu kubona amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa umunsi ku munsi. Mukomeze mugire ibihe byiza kandi Imana ikomeze ibana namwe.